Sanam ko talare lahate duk satla lasanhat sagun johar. Teheny ape sanam ko talare duk satla lasanhat sagun johar. Noa katha cheda adi hor adi ayma adi lekan ठाव rege bon mena jema hej nyapamen kan bon rauska sala sagun natang daram lasanhat sagun johar menkan tehenyak din do duk satla lasanhat sagun johar ape sanam ko. Menkan cheda teheny huyuk kana tehenyak din 24 November 2021. Menkan abo uihar dorkar je tehenyak din do abo santar che adibasi jati lagid do adi marang hende din kana. Jahan do English arang te ko mena che tabona Black Day. Noa edi katen adi ayma ठाव re aburen adibasi jahan sanggotthon ko menak kwa nuku idi katen noa teheny do Black Day menten ko manaw sagun ka. Tinang gan khobor kore khon badai kana bangma Tata Korandi re teheny Adivasi Single Abhijan pahta sen khon noa Black Day kami hora ko manaw hojoka. Nongka ge aro adi ayma sanggotthon khon menkan duk renang katha je tehenyak din je noy 24 November 2021 tehenya no 24 November do jahan 3 beda 2007 साल रे tehenya din rege abo adivasi chitare adi lekan onyay अत्याचार हुई kana. Noa sumung do banga noa rena marang itihas abo 1800 katha men meche 1900 katha men meche 1700 musiha ro Baba Tilka Murmu beda khon ge ona marang khon jete bere Sindhu सभ्यता घटी कथा बोन मेन मोगल राज्य कथा बोन मेन che adi lekan jahan itihas jahan abo do sedai juk khon ge abo noa adivasi jati che jahan abo ST SC minority jahan tina ge ar abo jati ko mena akat bon jatiari hingsa mone bab jaw sedai khon ge noa disom auri furgalo marang khon ge abo jatire nongka hej egu kana jatiari hisa ona rena hisa je disom swadhin godena menten cabai na menten abo no mone jiure raska bon bujong kana menkan nongkan katha tis ho bayang kana abo talare noa hisa suya nito ho abo sanam ko talare nyelok kan gya neto 2021 noy kichi sirma laha 2007 sale noy November 24 tehenya din re teheny abo adivasi ko Jharkhand Bihar Bengal Assam Odisha kore menak bona teheny sanam ponot re Assam chhada katen sanam ponot re nuku adivasi do Bharat Sarkar Samvidhan lekate nuku do Scheduled Tribe ST jati judui emakat kwa je nuku do ko ST hor hopon kana menten menkan duk renang kata je abo lekan boya ko jahan je Assam ponot re menak kwa unku do teheny dharit te mendo ST che adivasi jati judu ona talkere do banu akat kwa jahan dia te unku do teheny adivasi menten akwa upurum सरकार तलारे बांग को उदुग सदर दाड़े kana ar ona dia te unku do adi lekan सरकार सुविधा kono ko sahaka ko kana ar unku chetan re adi lekan kochlond nahachar adi lekan anat etketone jatiar hisa unku talare tisung bang chaba kana menkan teheny lekan din re nyutum abo jahai bir Lakshmi Urao uni adi gan noa rally hoblan then je adivasi ko ST jati juru ko nyamma menten menkan noa rally unku diku jati ko bang ko nyel sawla ar aburin tirla hopon ko changa adi leka nahachar ko kami kia adi leka bebadi ko kami kia un okto mittij adivasi tirla jahan do Lakshmi Urao uni chitare nahachar ko kami kia ar uni bin bostor katen 24 घंटा Assam renang Guwahati jahan do rajdhani gota ko kudau kidia ar uni chitan re adi lekan mane manmihin kami hora huyena to teheny menkan unkin Lakshmi Urao tikin abo ko talare banu kina jati ar no samaj lekin bairi saw tupu re bangkin jitkar lana unkin teheny do bir jiyata kana kenakin ado unkin laginte abo sanam adivasi hor hopon ko ar abo talare jahan jatiar hisa nit dharit te bang chaba kana abo teheny furgal bharat re sari lekate furgal banok bana abo hasa bhasa jati dhorom lay lakchar aricali adi leka malato hor dare taram kai ona khatir abo teheny sarna dhorom sorkari manyota sarna code che Jharkhand abo adivasi ponot re santali rajbhasha che adi lekan katha mena noa ko chetan re abo teheny sanam adivasi hor hopon ko chengha chetana tahe katen abo bon fokusa
Ona saute tehen je noy abo Black Day 24 November do Black Day kan tabona noa idi katen sanam hor ko aburin bir ko jahan paromakan nagam abo bon uihara ar uihar halang katen unku men bon ema ko jahan darai te hijuk kan din re abo ko agam abo bon benawar kap daria man noa ko tudi katen ge tehnya akra do tukam bondoya sanam ko talare hate duk setelah laksana segun jahat.